Yes, twongeye kubasuhuza tunabaha ikaze tunabashimira kandi mwebwe mudahwema kudukurikira gatanu kandi kuri muyoboro wacu wa YouTube tugenda tubagezaho amakuru yagiye atandukanye, amakuru aba yizewe, amakuru aba atari ivumbi, aba agisohoka mu binyamakuru bisanzwe bikorera no mu Rwanda iwacu musanzwe muzi, ndavuga nka Mama Rwagasabo, Kigali Today, Igihe.com n'ibindi byinshi bisanzwe bikorera hano mu Rwanda bisohora amakuru mu buryo bwanditse. Niyo mpamvu natwe dukora uko dushoboye kose kugira ngo tuyabagezeho mu buryo bw'amashusho cyangwa se uburyo bwa video, by'umwihariko mwebwe mudahwema kudukurikira gatanu kandi kuri muyoboro wacu wa YouTube. Rero tubashimiye mwebwe dusanzwe tubana, kandi nawe uri musha kuri muyoboro turagusaba gukanda subscribe, kandi tunakwizeza ko uzahora uri mu ba mbere babona amakuru aba agisohoka, amakuru aba yizewe, aba atari ivumbi, ay'aba hano mu Rwanda iwacu ndetse no hanze y'u Rwanda imahanga. Yes, rero twihuse nk'uko mwabonye kuri cover y'iyi video, naho tugiye kugaruka ku nkuru iri gukwirakwira, inkuru iri guca ibintu ku mbuga nkoranyambaga, aho abantu bari kugenda bibaza nimba koko se yaba ari ibya nyabyo, cyangwa se bakagenda n'ubundi babishidikanyaho bavuga ati ni bimwe by'abasikamu, ni bimwe by'abakoresha imbuga nkoranyambaga bari guhimba amakuru kugira ngo bakunde bibone ama-views. Rero niyo mpamvu turi hano kuri uyu muyoboro kugira ngo tubashe kubwira byinshi by'ukuri biri kugenda bivugwa. Nk'uko mwabonye kuri cover rero ni ifoto ya Irene Murindahabi mwabonye, aho bya biri kuvuga ko ashobora kuba yatawe mu maboko y'ubutabera. Ni ibintu byinshi byagiye bivugwa ku mbuga nkoranyambaga, aho bagiye bavuga ko koko bya nyabyo uyu Irene Murindahabi ashobora kuba yatawe mu maboko y'ubutabera, kugira ngo abashe kuba yakurikirwaho ibyaha ashinjwa. By'umwihariko turabivuga mu buryo bwimbitse, musanzwe mubizi ko uyu Irene Murindahabi ari umuntu uzwi muri entertainment yo mu Rwanda, bitewe n'uburyo agira umutima mwiza, bitewe n'uburyo akunda gufasha abantu nk'uko mubizi cyane. Niwe wazamuye bariya bakobwa bamenyekanye cyane cyane mu muziki nyarwanda, ndavuga Ishimwe Vestina ndetse na Kamikazi Dorcas. Akaba ari Irene Murindahabi wabafashije kuzamuka binyuze mu buryo yabakoreshaga ama interview, akabafasha no mu bundi buryo bwose bushoboka kugira ngo babashe kuba bazamuka. By'umwihariko Irene yafashije aba bakobwa, bivugwa yuko cyangwa se biterwa n'uko baririmbaga indirimbo za gospel, kandi bikaba bivugwa ko uyu Irene Murindahabi nawe yaba yarigeze kubaho umuhanzi mu ndirimbo, by'umwihariko nawe muri njyana ya gospel. Akaba rero aribyo bishingirwaho n'abantu benshi bavuga ko ariyo mpamvu yahisemo gufasha aba bakobwa babiri. Ariko n'ubusanzwe bisanzwe bizwi ko Irene asanzwe afasha abanyarwanda benshi, by'umwihariko bafite impano zigiye zitandukanye. Rero uyu Irene tushatse kumvisha uburyo afitanye isano ya hafi, cyangwa se afitanye relationship hagati y'aba bana babiri, ndavuga Ishimwe Vestina ndetse na Kamikazi Dorcas, biciye mu nzira zigiye zitandukanye nk'uko tumaze kubabwira. By'umwihariko nk'uko yabafashije mu kuzamuka cyangwa se mu kuzamura impano yabo, akaba ari abantu bazwi cyane by'umwihariko ku munsi wa none. Kandi tuherutse no kubibona uyu Ishimwe Vestina, cyangwa se umwe muri bano bana babiri bafashijwe na Irene Murindahabi, niho yari yakoze ubukwe hari ku itariki ya 5 z'uku kwezi kwa karindwi. Uwo nguwo umwe Ishimwe Vestina yakoze ubukwe, ndetse na Irene yarashimiwe cyane, ndetse yahawe umwanya muri ubwo bukwe. Afite umwanya ukomeye cyane, bitewe n'uko bivuga ko ari umuntu w'ingenzi kuri uyu Ishimwe Vestina. Rero twihuse ku nkuru ituzanye, ni inkuru n'ubundi abantu bari kugenda bagarukaho, ni inkuru iri gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga, muraza kuyibona. Twebwe tugerageza kubazanira inkuru zizewe, inkuru zitari ivumbi mu ba mbere. Niyo mpamvu igihe wakanze subscribe uzahora ubona inkuru mu ba mbere. Rero dushatse kubwira uburyo ari inkuru tubonye iri gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga, turavuga ngo reka tuyibazanire tuyisesengure kugira ngo mubashe kuyimenyaho byinshi, mutaza kugenda muyoba mukaba mwagwa mu gatego, mukabasha kumenya amakuru atari aya nyayo, amakuru y'ibihuha. Niyo mpamvu rero igihe udukurikira uraza kumenya amakuru y'ukuri. Rero uyu Irene ashinjwa kuvuga ko we na Vestina bari barapanze ibintu mbere bitari byiza mbere y'ubukwe, aho bivuga ko yagiye ahemukira uyu Vestina mu buryo bugiye butandukanye. Ubwo ayo ni amakuru ari kugenda avugwa ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, aho hari abantu bagiye babitangaza bavuga ko uyu Irene yapanze na Vestina ibintu byo kugira ngo bazabashe guhemukira umugabo wa Vestina, ndavuga Idrissa Uwedirago, mumaze kumumenya. Ngo bapanze uburyo, ni inkuru n'ubundi zitumvikana, ni inkuru z'abasikamu kugenda bakwirakwiza, bavuga ko uyu Irene we na Vestina bapanze uburyo ki uriya Ishimwe Vestina yashaka uburyo ahemukira Idrissa umugabo we, kugira ngo bazabashe kuba bamurya amafaranga nibazakomeze kubana. Ariko rero izo ni inkuru zigiye zitandukanye, ni inkuru z'abasikama bari kugenda bapostinga bacisha ku mbuga nkoranyambaga zimwe
na zimwe zigiye zitandukanye kugira ngo babashe kuba bakwibonera views. Turabamenyesha ko iyi ari inkuru y'ibihuha bivuga ko uyu Irene Murindahabi ahari ameze neza kandi akaba nta kibazo na kimwe afite. Rero iyo niyo nkuru twaba tugize ngo tuze tubasobanurire, yari yo nkuru tuje ngo tubabwireho byinshi. Ugomba kumenya ko cyangwa se ugomba kwitonda cyane ku bantu bakoresha izi mbuga nkoranyambaga by'umwihariko nka YouTube bagenda bakwirakwiza amakuru y'ibihuha kugira ngo bakunde bibonere views. Wowe icyo usabwa ni kimwe, ni ugukanda subscribe y'umuyoboro wacu kugira ngo ujye ubona amakuru yizewe, tujye dugufasha mu gutahura amakuru atari ivumbi aba akwirakwira, aba avugwa hano haba mu Rwanda iwacu ndetse no hanze y'u Rwanda. Ebwo Tamasi, tabashimira rero mwebwe twabanye, mukomeze kugira ibihe byiza. Ciao ciao.